laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. La nuhsi thana'an alayhi. هو جل وعلا كما أثنى على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام الفاضلة التي شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نفشوها بيننا في هذه الحياة الدنيا، واختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها وجعلها تحية وتسلمة لأهل الجنان في دار الكرامة، ألا وهي أقول لكم مع الحب والاحترام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل في علا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يرزقنا الإخلاص في جميع شؤون ديننا. أري يتا الله سبحانه وتعالى kanko Allahu tabaraka wa ta'ala handudo e yettore nden e jarnore nden o foddi e mayre. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala nemindo en nemaji ɗi tawata ko kanko tun andi ittiri majji, wono wiri en ka qur'anare makko teddunde o wi: wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi en e aya go: wa inna allaha la dhu fadlin 'ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wi en e aya go: wa ma bikum min ni'matin famin Allah. eden jarnamo ide yettamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e dowdi do dendangal nemaji makko. eden seedo wonde rewetteedo e gonga ala handudo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu jalla wa ala. den seedo wonde nelaado Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam ko be jiyabe Allahu tabaraka wa ta'ala, ko be nelaabe makko. den toromo kanko Allahu yo beydu kisal makko ngal e jam'on e dow mabbe, e dow yimɓe nder suudu maɓɓe, e dendangal sahabaɓe maɓɓe, e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no jokka oɗo sunna maɓɓe ha ñalande darngal. ara yeeso ɗum mi salmini on salminago islam. ara inchallahu tabaraka wa ta'ala wono siɓɓe meɗen ɓen ɓe makirani en non e oɗo barnamiji meɗen jiyaɗo e barnamijuji oɗo dawra meɗen. Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko tori ɗen. kanko Allahu on wana o moɓindiriri en ɗo ni, yo kanko Allahu o moɓindiriroy en ni ñalande darngal ka aljanna firdaus. den toromo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo waɗan en barke e oɗo fiyake meɗen e dendangal fiyakuji meɗen ɗi. arayno jeeya e kañum on ɗon barnamij no ɓe makiri ɗo ni nde ɗo yewtere meɗen nde tawata unwanu mayre on ko ɗum woni ahammiyatul ilmi shar'i
وطرق تحصيله بمعنى همغل هتغل mawnugol fiyaake ngal ɗo gandal diina gandal sortangal ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hara kono ɓeeɗo ardiɓe moƴƴuɓe ɓe faamiri non e ko honno neɗɗanke o wawata yaarude bima'na ko laawi honɗi woni ko o naatata e muɗum ɗi tawata karamokoɓe meɗen ɓen jantanike en tawa ɗum wonay sabu ha Allahu tabaraka wa ta'ala okka mo ngal ɗo gandal sharia e gandi oɗo al-ilm ngal ɗo gandal wono karamokoɓɓen ɓe waɗirani en noon ta'rif muɗum si tawi hawri innama al-ilmu lugatan no anda ko naqidul jahli وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما ولا شيخ سمين بماكر رحمة الله عليه ككتاب العلم مأبه بماكس إنما قندل قدوني حفتق الهون معنى مدوهم بتق الهون نكير هون نندوني لنهركهم بتند بلي تلك هرنا سكتاري tawa neɗɗanke on o waɗa taraddud o ruttinnaake on fiyaake mo o hefti ɗon balhi mo jogiti pellital e muɗum ɓe maaki ko ɗum ɗo innete al-ilmu ka haala arab amma noon si tawi hawri ɗettama oɗo al-ilmu shar'i ta'rif makko on istilahan karmokoɓe ɓen no janti ta'rifatiji ɗuɗuɗi ara inchallahu tabaraka wa ta'ala en jantoto yoga e majji no jiha eɗin ta'rifatiji wono imam ibnu qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi ɓe makiri noon wonde al-ilmu qala allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani mal ilmu nasbuka lil khilafati safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi fulani bemaki kambe imam ibn qayyim rahimahullah wonde si innama gandal woni al-ilmu ash-shar'i ko woni qala Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam nelado alayhi salatu wassalamu bemaki tawa ko selli ko tabiti e mabbe qala as-sahabatu sahabaɓe nelado alayhi salatu wassalamu bemaki kafirugol on qala Allah e ka qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɗum ɗo woni ko innete gandal sharia ngal no anda al-ilmu shar'i ko al-mustamaddu min kitabillahi jalla wa ala wa min sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala fahmi salafi hadhihi al-ummah ko wiyete gandal sharia ngal ko gandal dettangal ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tawa kono ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe faamiri non o waɗi si imamon ɓe maaki kamɓe ibnu al-qayyim rahimahullah ɓe maaki wonali gandal ɓaarugol maɗa darna lurral hakkunde konngol nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e feere neɗɗo goo tawa ɗum ɗo ko e ɗayre e jofoyagal ɓe maaki ɗum wonali gandal si goɗɗo wima qala ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko wonanma madama selli e maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko al-istislamu was-sam'u wat-ta'a ko ya jebbilo nana ɗoftoɗa ara dartaki hande kadi ɓawti ɗum ɗaɓɓita feere goɗɗo go e yimɓe ɓen darna ɗum ɗon ɓaawo o wi'udema nelaɗo allahu sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki an kadi inna qala fulan ɗum ɗo laysa bi ilmin ay shar'iyyin ɗum ɗo wona gandal ngal tawata ko sharia yankowal ngal e wona oɗo karmokojo tedduɗo abu umar kamɓe ɓe maaki si innama al-ilm ɓe maaki ko ma'rifatu al-haqqi bid-dalil fa kullu ilmin laysa lahu dalilun
فهو تقليد كما أبو عمر بماكي وندك إنتي جند الشريعة قروني أندو قلقونغ معرفة الحق. فإذا نأخذ من قول هذا الشيخ رحمة الله عليه أن معرفة الباطل ليست بعلم. فمن ما كبيرو كرمكو بتدو بأبو عمر wonne andugol mere nde wana gandal ko radsi tawi hawri neddo ko o andi wo ko andi si o andali deftere Allah subhanahu wa ta'ala ne o andali sunna nelaɗo alayhi salatu wassalamu no arambe men andiri non oɗo o wi'atake gando balko o insanun jahil kamɓe ɓe maaki al ilmu ko ma'rifatul haqqi andugol gonga o saniyan biddalil harakadi ko dalil on woni ko andirɗa ay bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas as sahih tawa pellet an neɗɗanke on gandal maɗa ngal oɗo gonga mo andirɗa koye gotel e ɗiɗoɗi tawata ko ɓulirɗi adillaji ɗin ko ton woni ko ɓaariɗa e muɗum ko ɗon woni ko ɗettuɗa konko jogitiɗa ɗon immorde e gandal ɓe maaki wonde fa kullu ilmin laysa lahu dalilun fa huwa taqlid kamɓe Abu Umar ɓe maaki kala gandal ngal neɗɗo jogiti tawi o joganaaki ngal dalil hara si a landike mo ko honto woni dalil konko o wi'i ɗon ko honto woni dalil konko o woni e gollitirde ɗon si tawi kanko neɗɗo o anda ɗum ɓe maaki fa hada la yusamma ilman innama yusamma taqlidan ɗum ɗo innatake gandal bal ɗum ɗo ko innete ko ñendi kamɓe kadi ɓe waɗiri ni oɗo ta'rif maɓɓe Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kamɓe ɓe makani e wono andirɗen noon ka salasatul usul ɓe maki si innama al ilmu ko ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini l islami bil adillah ko andugol Allah subhanahu wa ta'ala anda nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anda kadi kaɗo dina islam tawa koko anduɗa ɗo fo andugol ma Allahu ko bil adillah andugol ma nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko bil adillah andugol maɗa kadi kaɗo dina islam ko bil adillah ɓe maki ko ɗum ɗo innete al ilmu shar'i ibn Uthaymin ɓe maki rahmatullahi alayhi ka kitabul ilm ɓe maki si innama al ilmu ay ash-shar'i ɓe maki ko ma'rifatu ma anzala Allahu ala rasulihi min al-bayyinati wal huda ko andugol konko Allah subhanahu wa ta'ala tippini hoore nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam immorde e hujjaji feeñuɗi kañum ma e ngal ɗo ɓeewal ko ɗum ɗo innete al ilmu shar'i ngal ɗo noon gandal ngal tawata ko gandal shar'iyankowal ngal ɗo jomi meɗen tabaraka wa ta'ala no mawnini fi maggal kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo teddini fiyake maggal ka makko ko ɗum wani si tawi kanko Allah tabaraka wa ta'ala no o waɗiri no ngal ɗo gandal no holla wonde pellet ko hunde mawnunde ko hunde hittunde ga makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala ndaren ko atti tippinde e hoore nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wahyu makko arano mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wahyini e hoore maɓɓe e ndeɗo deftere makko teddunde ko yamirgol ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yoɓe jangu kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wiɓe iqra jangu eɗen andi alqira'atu innama talidu maɗa al ilm ngol ɗo jangugol neɗɗo si tawi hawri o jangay no haani jangorde non kanko neɗɗanke on o jangay no o haani jangirde non tigi tawa ko jangande wondude e tasakuye ɗum ɗo ko jibinantamo kanko neɗɗanke on ko gandal ko ɗum Allahu tabaraka wa ta'ala ko o atti tippinde e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam koko yowodiri e fiyake ngol ɗo jangugol kanko Allahu tabaraka wa ta'ala no jeeya ko hollata wonde ngal ɗo gandal sharia no mawni ka makko no hitti ka makko nde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nelaɗo makko alayhi salatu wassalamu e sahabaɓe makko ɓen ɓe seeni e oɗo ghazwa
متوتا كو غزوة مولا نالو كرمو كوبي ماكي غزوة تبوك لنلانو عليه الصلاة والسلام بسيني نورو وقبوبي كو حنين كم نلانو عليه الصلاة والسلام بأرتي دي أبيدو صحابة بمأبه بهبي قرى المولا نانغل كالله تبارك وتعالى جومي ميدن جنتني بكو موني إفياك عنو غزوة بابي هوتي on sati du wadi ha yimbe wonnobe be nder saare men be yahano ben gila e sonnabe e sukabe e mawbe fo giddi joni wi kala kanelano alayhi salatu wassalamu be fokkiti warigol jihadi kambe kadi be iwtira e bawo fiyo be hebungal bural mola nangal lon Allah tabaaraka wa ta'ala o tippini aya o wi wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كف الله تبارك وتعالى وبنغني ورو آية والنهانا ناقم دين بمن بفومات بيبيلت بيها جهادي بأتشنرانو عليه الصلاة والسلام كم بتون انرسارني بماتي يو كم بقلن بمن بفتشو بوادا فتشي دي fedde go e mabbe jama go e mabbe bendo yaha yuqatiluna fi sabilillah fedde go e mabbe bendon be arabe jodo takko nelano alayhi salatu wassalam limadha liyatafaqahu fi din fi be famino e kado dina Allah tabaaraka wa ta'ala be janga e jungo nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun tawa kambe e hoore mabbe ko be jangi don ko sidde mabbe luttube yawnobe ben ka jihadi si ben non arti tawa be humpitaybe dum don be jertinabe be janganabe konko be jangi e jungo nelano alayhi salatu wassalam fiyo ben non kadi waawu rentade e din piiji harminani be waawa daranade din piiji di tawata ko piiji yamiradi di o wadi si tawi hawri oro aya wono imam al-Qurtubi be makirino rahimahullah ka tafsiru mabbe kabe sharhata oro aya be maki wonde hadhihi al-ayatu aslun fi wujubi talab al-ilm be maki wonde oro aya ko o daƴƴere jiyande e daƴƴe banginayde den wonde dabbugol galdo gandal sharia dina ko hunde ne tawata ko waddinde yeso don kambe imam al-Qurtubi be maki ka jomi menen tabaraka wa ta'ala wido li yatafaqahu fi ad-din بماكي وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة نؤرنو وقتنغل فامغل ييمبه من فامو يوبه جانغوبه واوا فاموده دفتري الله تبارك وتعالى e sunna nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndono holla en jomi meden tabaraka wa ta'ala yiltugol makko wobbe go e jihad fi sabilillah yobe harbe wona takko nelano alayhi salatu wassalamu be janga kaado dina ndono holla en ko ha hon to galdo gandal mawnika makko kanko subhanahu wa ta'ala wa nafsu shay najiya e ko hollata dum ka deftere makko kanko Allah jalla wa ala yoga e mantoje de kanko Allah manti beedo yimbe be tawata ko ulul ilm jomirabe gande Allah jalla wa ala wi'in شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط كانكو الله تبارك وتعالى وي أسيدك ونروتيرو يغونغا على سيوانا كانكو الله تبارك وتعالى كذلك ملائكة مكو بن سيدك ko wana non kadi beedo joomiraabe gande kambe kadi be seedike dum imam al-Qurtubi be maki wonde odo aya ko aya mo tawata pellet ko aya hollowo teddungal gandal e joomiraabe gande ben be maki kambe imam al-Qurtubi wonde law kana ahadun ashrafa 'inda Allah tabaaraka wa ta'ala min al-ulama laqarrana ismahu bismihi wasmi al-malaika kama qarrana isma al-ulama'i be maki si tawi hawri no wudu no goddo ka Allah tabaaraka wa ta'ala teddudo mawnudo ka makko buri karamo kobe ben Allah jalla wa ala dettayno inde on don den o takkay inde makko den o takkay inde malaikaabe makko be wana o gerdiri ni inde be do karamo kobe
ɗum ɗo holli wonde no mawni o ɗum kanko allahu jalla wa ala ko o yamiri nelaɗo alayhi salatu wassalam yoɓe toromo ɓeydaari si tawi en taskike qur'anare nden en taway ko wi ko wa qur rabbi zidni ilma o wi'u ko ayyo joomi ɓeydanan gandal kamɓe imamon ɓe maki alqurtubi rahimahullah ɓe maki law kana shay'un ashrafa inda allahi tabaraka wa ta'ala min alilmi la amara nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yastazidahu minhu kama amarahu an yastazidahu min alilm si tawi hawri no woduno goɗɗum ko ɓurno mawnude ka allahu subhanahu wa ta'ala ɓuri gandalngal allahu yamirayno nelaɗo alayhi salatu wassalam yoɓe ɗaɓɓirmo ɓeydaari kanko allahu on e nden hunde ɗon wona o yamiriri ɓe no yoɓe ɗaɓɓirmo ɓeydaari e gandal ɗum waɗi si tawi o naali wa qul rabbi zidni mulkan o wiyani wa qul rabbi zidni maalan o wiyani wa qul rabbi zidni azwajan o wiyani wa qul rabbi zidni jahan o wiyani wa qul rabbi zidni buyutan bal ko wa qul rabbi zidni ilman hada yadullu ala fadli alilmi wa sharafi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o bangini ko mawni moƴƴa e ɗum waɗi so foti karamo koɓɓe wonde fi maɓɓe o ɓantay o wi yarfa'i llahu alladhina amanu walladhina utul ilma amanu minkum walladhina utul ilma darajat o wi kanko allahu tabaraka wa ta'ala himo jokki himo ɓantude wonande ɓeeɗo gomɗinɓe darajaji maɓɓe ɗin e wonande ɓeeɗo karmokoɓe o waɗi si tawi oɗo aya abdullahi ibni mas'ud radiyallahu anhu ɓe maaki wonde madaha allahu tabaraka wa ta'ala alulamaa fi hadihi al-aya allahu subhanahu wa ta'ala o manti karmokoɓe ɓen e oɗo aya tedduɗo ɗum waɗi si nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe tigi ɓe makanin hadise maɓɓe selluɗo wonɗo ka sahihain hadise muawiyata ibne abi sufyan radiyallahu anhuma ɓe maaki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam man yuridi llahu bihi khayran yufaqihu fi ddin ɓe maaki kala mo allahu tabaraka wa ta'ala faandani moƴƴere allahu faaminaymo dinaka oɗo hadis ko hadise mo tawata si neɗɗo on taskike mo moƴƴa o heɓay e makko nafooreji molanaɗe ko waɗi noon cheikhul islami ibnu taymiyata rahimahullah ɓe makani e wonde mafhumu lmukhalafa lilhadith anna man lam yuridi llahu bihi khayran la yufaqihu fi ddin wa man lam yufaqihu llahu fi ddin lam yuridi llahu bihi khayran ɓe maki wonde oɗo hadith mafhum mukhalafa makko on no holla en wonde kala mo tawata allahu tabaraka wa ta'ala faandanaki mo moƴƴere allahu on faamintamo dinaka kala kadi neɗɗo mo allahu faaminali dina kan o accimo kanko neɗɗo on ko o jahil o lutti e jahal makko on ɗum ko alamande wonde allahu subhanahu wa ta'ala kanko allahu o faandanaki on neɗɗo moƴƴere ndo no hani en jiddinde moƴƴa immina en e ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal o nonniraano alayhi salatu wassalam ɓe makani en wonde talabul ilmi ko faridatun ala kulli muslim oɗo hadith imamu nawawi kamɓe ɓe yiyanimo ella kañumma imamu at-tabrani lakin cheikh al-albani rahmatullahi alayh ɓe maki alhadis ko o hasan nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonde ɗaɓɓugol gandal ko hunde waɗɗine e dow kala neɗɗo mo tawata ko julɗo jebbilaniɗo allah kamɓe imamu nawawi ɓe maki ka majmu'u maɓɓe wonde si innama talabul ilmi ko farida maana muɗum ko ala qismain no woodi ilmun talabuhu fardu aynin ala kulli muslimin wa muslima no woodi ilmun talabuhu fardu kifaya no woodi gandal ngal tawata ngal ɗon ɗaɓɓugol ngal ko faridda yananaɗo e dow kala neɗɗo julɗo foti ko o gorko walla ko o suddiɗo ka ilmi usuli ddin ilmi al-aqida ilmi at-tawhid wa ilmi at-tahara ilmi al-ibada wa nahwi dhalik bima'na wana jangugol ko yowondiri e daƴƴataɗo diina andugol tawhidullah andugol nafsu shay'in al-aqida as-sahiha as-salima ko wana noon andugol ko yowondiri fiyake laaɓal
ko honno neɗɗo laɓɓintinorto foti ko yowondiri fiyake tamamuye ko yowondiri fiyake salligi ko yowondiri fiyake longal ha hewti e sonnaɗen ko yowondiri e fiyakuji ɗeɗo ƴiƴe maɓɓe ɗum ɗo ko faridda mo tawata ko toɗɗiɗo neɗɗo goto kala andugol ɗum ɗo ko wana non no wodi gandal ngal tawata ngal ɗon ɗaɓɓugol ngal ko fardu kifaya ɗum woni ka hifdil qur'an wa ka ilmi da'wa bima'na wana hunjagol qur'an kañum may heɓugol gandal ngal neɗɗo o warrata da'wa ɗum no holla e wonne fiyake ngal ɗo gandal ko hunde nde tawata wana hayfunde wana siɗa faala ɗaɓɓa wana siɗa faala acca bal ko faridda mo Allah subhanahu wa ta'ala farli e hoore maɗa ñalande dargal ko allandi toyteɗo fiiɗum o ɗum addi ha si tawi ibnu adama yo andu wonde ngal ɗo gandal si tawi o wawa rewde Allahu tabaraka wa ta'ala e hoore dayigu ko be o eto o janga kaɗo diina o ɗum waɗi si tawi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ɓe maaki wonde man abada Allah jalla wa ala jahlin walla bi ghayri ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih ɓe maaki kala neɗɗo rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala tawi koye hoore majjere himo juulude o anda ko honɗum woni juulande himo jangude o anda ko honɗum woni jangande himo horude o anda ko honɗum woni horande mo yi jama on no wadde himo wadde o anda ko honno warrete ɓe maaki oɗo ko bonnata kon ka diina ɓuray mawnude edi ko moƴƴinta kon ka diina ko waɗi noon al ilmu ko nuuru oɗo waɗi si tawi alhafidul hakami ɓe maaki ka manzumatul mimiya maɓɓe ɓe maaki al ilmu nurun yastadi'u bihi ahlu sa'adati wal juhalu fi dhulami ɓe maaki wonne ko yowondiri fiyake ngal ɗo gandal al ilmu ko nurun mubin ko gandal ngal tawata ko dayigu ɓangungu yastadi'u bihi ahlu sa'adat ɓeɗo yimɓe ɓe tadda ko yimɓe maleteɗen ko ɗum ɓe dayginorta ɓe maaki kono ɓeɗo aljuhal ɓenɗon fi dhulami kamɓe koye niɓe woni ko ɓe woni e yaade wa ala dhalika yo goto kala meɗen andu wonde fiyake ngal ɗo gandal koko mawni moƴƴa ko tawata e wawata jantade fi muɗum on fuu e ndeɗo nokkure meɗen ko addi ha jantiden ɗum ɗo seeɗa ko fi finnintingol haqqillaji meɗen ɗin ko waɗi ayeje ɗen no ɗuɗi ka qur'ana ko jantoto ɗum kadhalika hadisaje nelaɗo alayhi salatu wassalamu no ɗuɗi ton kono madama mawdu'u men o wanamo tawata ko waɗaɗo tarkis e hoore ko wiyete kon dhikru fada'ilil ilmi ede mari toɓɓere ɗimmere woni turuku tahsilil ilm bima'na laawi ɗi neɗɗo o rewata fi ha o wawa heɓude ngal ɗo gandal ara inchallahu tabaraka wa ta'ala en natanay ɗum ɗon ko honɗum karmo koɓɓen janti fi mum ɓe andi piiji ɗin allahu tabaraka wa ta'ala no waɗi ɗi himo waɗani ɗi kadi asbab neɗɗanke on si tawi hawrimo faala hendade nden hunde ka allahu subhanahu wa ta'ala kanko neɗɗo on o ɗaɓɓitay sababuji ɗi allahu subhanahu wa ta'ala wallini ɗin fi yo hewtan kañum hunde nden olemaɓe maaki wonde si tawi hawri en taskike wano cheikh Usaymin tigi ɓe jantori noon ka kitabul ilm e wala cheikh Suleymanu Ruhayli hafidahullahu ɓe jantori noon e oɗo risala maɓɓe mo tata ko muhadara ɓe waɗuno o winda risala woni ko yowondiri e fiyake al ilmu wa thimaruhu wa tahsilu kamɓe ɓe maaki wonde hunde aranere ko talibul ilmi hani jogitade fiyo heɓu ngal ɗo gandal sharia yankewal o yo wakkilo kanko neɗɗo on o jogito aranun ɗum ikhlasu niyya laɓɓingol oɗo anniya ɗe andi si innama al ikhlas alamaɓe maaki ko lafdun mushtaqun min khalasa yakhlusu khulusan wa ikhlasan ay idha safa wa zala anhu shubuhu ɓe maaki wonne si tawi hawri innama al ikhlas ikhlasu shay mana muɗum ko tasfiyatuhu ko ɗum woni laɓɓingol hunde nden hentina nde ha nde hento amma noon si tawi yarama ka hedde sharia istilahan
ko wiyete al ikhlas laɓɓinangol allahu subhanahu wa ta'ala wono imam ibnu qayyim al jawziya ɓe makiri noon ka madariju salikin ɓe maaki si tawi innama al ikhlas laɓɓinangol allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum woni tasfiyatul fi'li an mulahadati al makhluqin ɓe maaki ko ɗum woni laɓɓingol golle ɗen few ittaɗe e maanditanɗe e taskanɗe e lasindanɗe tagore nden bi ma'ana tawa golle maɗa ɗen sa golliɗe a ɗaɓɓa hay hunde nder to yo jama o yi'u goɗɗum e muɗum bal ko ɗaɓɓuɗa ko yo jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala kanko tun o yi'u o yoɓama kanko allahu subhanahu wa ta'ala alhafidu alhakami ɓe maaki ka ma'ariju alqabul maɓɓe sharhu sullami alwusul ɓe maaki si innama al ikhlas ko ɗum woni tasfiyatul amali binniyati aw bi salihi niyati an jami'i shawa'ib shirki ko ɗum woni laɓɓingol gollal ngal laɓɓinirangal anniye moƴƴo ittangal e dendanangal tuuɗe ko wiyete shirku ko foti ko shirku mawɗo foti ko shirku toso si tawi en faami ɗiɗo ta'rifatiji no holla e wonde laɓɓinangol allahu tabaraka wa ta'ala ɗaɓɓugol gandal ngal koyo wowwano imam ahmad ibn hanbalin rahimahullahu ɓe makiri noon ɓe maki talabul ilmi la yusawihi shay'un liman sahhat niyyatuhu qila ya aba abdillahi kayfa tasihhu niyyatuhu qala yanwi raf'a al-jahli an nafsihi wa an ghayrihi kamɓe imam ahmad ɓe maki wonde ɗaɓɓugol gandal neɗɗo heɓata hay hunde e gollal ngal tawata ko gollal moƴƴal fotayngal e ɗum e dendangal golleji ɗi tawata ɗi ko golleji ɗiɗo naafiloji fof hiɗen andi ɗaɓɓugol gandal no e hoore muɗum ɗiɗo faridaji e hoore majji no jeeya e ko neɗɗo on atta landede e muɗum ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal ɓe maaki wonande noon on mo anniye muɗum on moƴƴi wondiɓe maɓɓe ɓe landiɓe kamɓe imam ahmad ko honno anniye on sellirta ko honno o laaɓirta imam ahmad ɓe maaki ko piiji ɗiɗi awalan tanwi rafa aljahli an nafsik ko ya anniye ko wonɗa jangirɗe ko fiya ittu majjere nden e wonki maɗa kin ya iw e majjere li ta'buda rabbaka tabaraka wa ta'ala ala nurin wa burhan fiya wawu rewde allah subhanahu wa ta'ala hoore ndaygu e dalil ثانيا تنوي رفع الجهل عن الناس أني يودا كدي وندس يا جانجي يالتي مجره نن اتوتو كدي ندو مجره nde iwa e yimbe ben few jama o wawa rewde allah subhanahu wa ta'ala e hore henere be maki kala mo tawata annu e makko on ko ni woniri ka dabbugol gandal o do no mari gollal moƴƴal gollal molanangal mawnungal ka allah subhanahu wa ta'ala e andi dewe meden den fow no jiya e ko allahu tabaraka wa ta'ala yamiri nge mudum moƴƴa o waɗɗini nge dow mudum laɓɓinangol bal mo waɗi ɗum ɗo sharti mo tata ko jeyaɗo e shartiji jaɓugol golle maɗa ɗe allahu wi wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin kanko allahu wi fa'budi llaha mukhlisan lahu ddin ala lillahi ddinu lkhalis oɗo waɗi ka hadith alqudusi mo tawata imam muslim no fillimo kañum ma e imam ibn majah ittaɗo abu hurairata radiyallahu anhu elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki jomi meɗen wi'i ana aghna shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka allahu wi kanko mo yondini ɓuri yondini ɓen ɓe fop maɓɓe kafide teɓɓen fof kanko ɓuri yondinade kala golluɗo gollal o kafidimo kanko allahu e goɗɗo goto walla e goɗɗum goton kanko allahu o yondinani ke ngal mo kafiduɗamo ngal ɗo non gandal si neɗɗo on ɗaɓɓiringal fii yo heɓu jaahu aduna fii yo heɓu teddungal aduna o udditani hoore makko fataha li nafsihi babal halaka o udditani hoore makko dambugal halakuye ɓelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki hadisa ɓe horayra mo imam ahmad filli ɓe maaki man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi araban min ad-dunya lam yajid arfa al-janna
kamɓe nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki kala neɗɗo ɗaɓɓuɗo gandal ɗaɓɓirtengal lillahi wa fillah gandal sharia dina kono tawi ko ɗaɓɓiringal ko fiyo o heɓu teddungal aduna fiyo heɓirɗum geɓe aduna fiyo heɓirɗum jaahu aduna ɓe maaki oɗo kamba makko on o naɓoyte nokku ka yiite ka tawata urgol aljanna hewtatamo si o yafanaka ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo no holla e wonde ko hunde mawnude o waɗi si tawi hawri ɓe maaki e hadithe go mo tawata imam ibn majah tigi no fillimo imo itta e Anas ibn Malik sifa makko no itta e Abdullah ibn Umar sifa makko no itta e Jabir ibn Abdullah ɓe maaki man talaba al-ilma liyujalisa bihi aw liyujawira bihi al-ulama wa fi riwayatin liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa bihi ilayhi wujuha an-nas adkhalahu Allahu an-nara nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala ɗaɓɓuɗo gandal tawi ko ɗaɓɓiringal ko fii yo jooɗodu e karamo koɓɓen walla fii yo bungiran ɗum karamo koɓɓen ɓe andana kamɓe tu wawi heɓude ɗum walla fii yo kanko neɗɗo on o wenjirɗu yimɓe majjuɓe ɓen o liɓa ɓe o jasina ɓe walla fii ka o yeyiwoyo jamawo e hino kaarijo e hino kaarijo e hino kaarijo nelaɗon ɓe makin alayhi salatu wassalam kamba makkon Allahu naada mo yite jahannama si o yaafaki ɗum ɗon holli en wonde ko hunde mawde oɗo waɗi hadis o imam muslim filli on ittaɗo e Abu Hurayra o ka nelaɗon alayhi salatu wassalam jantani en ɗon fi yimɓe tatoɓe adeteɓe naadede ɓe yite jahannam ɓe gandi no jiya e maɓɓe neɗɗo mo tawata Allahu andinimo Qur'an o janginde o wawinde Allahu tabaraka wa ta'ala nodduyemo nyalande dargal o wiya kaarijo mi andinnoma Qur'an ko honɗum wannoɗa o wiya joomi andinɗalande mi janginde mi gollitiri mi janninde Allahu wiya mo pellet wana no woniri a fenay bal a ɗettunde janguɗa nde labinɗa fotinɗa feññinɗa fiyo jama o innuɗa wawi jangude ɗum wi'ama Allahu o yamira o ɗette on haɓe yite jahannam ɗum ɗo no holla wonde no hanani e laɓɓin anniyaji meɗen ɗin ka hedde ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal ɗum Abdullah ibn Abbas ɓe maaki kamɓe ibn Abbas ɓe maaki innama yahfadhu ar-rajulu bihasabi niyyatihi ɓe maaki neɗɗo ko wawata hunjade ka diina Allahu tabaraka wa ta'ala o mandi to ko yurko anni e makko on laaɓi o goto e karmakoɓe salaf no inne Muammar ar-Rashid o inni wonde inna ar-rajula la yatlubu al-ilma li ghayri Allah fayaba alayhi al-ilmu hatta yakuna lillah ɓe maaki neɗɗo no ɗaɓɓa gandal tawana sabu Allah o ɗaɓɓiringal gandal ngal salomo arde few ha nyande o laɓɓini anni on o waɗani Allahu jalla wa ala idan hunde aranere nden ko ya laɓɓin anni e maɗa si tawi konna kurkade ko fi Allah Allahu wi innal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana o wi tinnotoɓe fi amen ɓen men fewnayɓe e laawi amen ɗin ha ɓe hendo moƴƴere nde ɓe woni e ɗaɓɓude nden ɓe maki hunde ɗimmere nden e piiji ɗi tawata ko jeyade min asbabi tahsilil ilm ulama'u ɓe maki ko ɗum woni taqwallahi jalla wa ala jogi tagol kulol Allahu subhanahu wa ta'ala en andi si tawi innama attaqwa karmo koɓe ɓe yewti en ko laaɓi imam ibn al-Mu'tamir ɓe maki wonde khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqa tuqa wasna' kamashin fawqa ardi ash-shawki yahdharu ma yara la tahqiranna min adh-dhunubi shay'an fa inna al-jabala min al-hasa ɓe maki ko wiyete kulol Allah subhanahu wa ta'ala ko ya terto bakkatu to soki kanyumma e mawɗi ulama ɓe maki wonde maana muɗum taqwa Allah jalla wa ala ko an yaj'ala al-'abdu baynahu wa bayna ghadabi rabbih wa 'iqabihi wa 'adabihi wiqayatan tamna'uhu min dhalik Shaykh Usamin ɓe maki rahimahullah wonde hadhihi al-wiqaya ودوني امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه بمعنى كجوجي تقول يمرودي الله تبارك وتعالى وديتو هذا وجمعكني الله واتقوا الله ويعلمكم الله وبي هولي الله سبحانه وتعالى وأننا وبي أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
wonde si tawi en hulimo kanko Allahu waɗana en furqan ayi Cheikh Abdurrahman Nasiru Saadi ɓe maki furqanan mana muɗum ma tufarriquna bihi bayna alhaqqi walbatil ko gandal ngal sendidirirten hakkunde ko moƴƴi kon e ko boni kon ɗum ko si tawi hawri en hulimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wone yimɓe ɓe tawata e ngal ɗo gandal ko e yimɓe gollitirayɓe ko janguɗen ko tawa neɗɗanke on si tawi hawri a jangi a etoto gollitira gandal maɗa ngal hara aliɓali ngal wallinaka leydi ɗum ɗo ko hunde nde tawata salaf kamɓe ɓe jogitino ɗum moƴƴa hiɓe gollirayno oɗo waɗi si imamu Sha'abi kamɓe imamu Waki'in no jiya e ko ɓe maki kunna nasta'inu ala hifdhi alhadith bil amali bihi menen hari meɗen wallitorayno hunjagol hadith gollitirgol kañum hadith o waɗi ibnu adam si tawi hawri a jangi a gollitirali gandal maɗa ngal ko tana si a jangi a gollitirali gandal maɗa ngal ko tana no itta e Ali ibn Abi Talib e Sufyan ath-Thawri ɓe maki al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala ɓe maki gandal ngal si a jangi ngal ewnoto ngal nodda golle ɗen si tawi golle ɗen notike gandal ngal a gollitiri ngal tabitay si tawi hawri a gollitirali gandal ngal yahay ngal dumota ko abadan kadhalika gandal maɗa ngal ko ngal duudi wo ko ngal duudi si a gollitirali gandal maɗa ngal la tusamma aliman inda Allah Ali ibn Abi Talib ɓe maki ya hamalata al-ilm i'malu bima alimtum fa innama al-alimu man amila bi ilmihi wa wafaqa ilmuhu amala ɓe maki ko ono yo janguɓe wakkile dey gollitiron ko janguɗon ko sabu ko wiyete neɗɗo gando ko on mo tawata o jangi o gollitiri golle makko ɗe yaadi e gandal makko ngal kono enen muskila meɗen jano jama on ɓuyɓe jangay ɓeron ka gollitirde ɗum ɗo ko tana molana imam ibnu qayyim al-jawziya ɓe maki alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun qabla ubadil wasani ɓe maki neɗɗo mo tawata ko janguɗo Allah hokkimo gandal o gollitirali ngal oɗo yawmal qiyamati o lettoyte ko attire wayɓe sanamuɓe lettede nono holla en wonde ko hunde mawde molana koko yowondiri fiyake ngal ɗo gandal ko beesi tawi hawri en jangi wallitiren ɓe inni wonde imamul Bukhari nde ɓe fottuno e imamu Muslim rahimahumallah wo imam Muslim haawi moƴƴa hifdhu mo imamul Bukhari joyti on ɓe landitiɓe kamɓe imamul Bukhari ko honno goɗɗo wallitorta fi hunjagol hadith imamul Bukhari ɓe maki idha aradta an tahfadha hadithan fa alayka al'amal bihi ɓe maki si tawɗa faala hunjade hadith wakkilo gollitira hadithe o ndaren imam Ahmad ibn Hanbal kamɓe imam Ahmad no jeeya e ko ɓe andira ko kamɓe tigi ɓe maaki wonde oɗo musnad maɓɓe mo tawata mo mari hadisaje goluji 30 alal aqal ɗeɗo no timbiderto ɓe maaki kamɓe imam Ahmad wonde ma katabtu hadithan fil musnadi illa ba'da an amiltu bihi ɓe maaki mi windali hadith hay goto ka musnad an si wana ɓawo mi gollitirde on hadith idan ɗum ɗo ko hunde nde neɗɗon hani joyitade wakkiloɗa woɗɗoɗa piiji ɗi tawata ko piiji harmuɗi ɗin o waɗi noon si tawi neɗɗo a woni a wowlay kala ko faalaɗa a heɗoto kala ko faalaɗa a ñamay kala ko faalaɗa a yaray kala ko faalaɗa a yahay kala ko faalaɗa a wi'iɗa faala gandal ɗum ɗo ko hunde mettude fiini ko hunde nde tawata ko amrun mustahilul muhal o waɗi noon no anda wonne garmo koɓɓe wona imam Malik nyande go goɗɗo arno tayɓe o wii wonde hal hunaka shay'un yahsulu li hadha al-hifz o wii taw sino woodi hunde nde tawata ko moƴƴande moƴƴinayde ngol ɗo honjagol imam Malik ɓe maaki in kana shay'un yahsulu li hadha al-hifz fa bitarki al-khati'ah ɓe maaki sino woodi ko wallitoto goɗɗo ha o wawa hunjade ko tertagol makko ɗiɗo bakkatoji en andi imamu Shafi'i e imamu Waki'in ko ɓe wadduno ko
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور وأن نور الله لا يهدى لعاصي. أنكو أبيات جدي تاتكو دي أندودي يونهون اللي هكتن دون دين سكي ترورنين أريكو دواني الحفظ وكيلا قول نتنو أهنجوكو أجانغتاكو نندو كارمو كوبن نتيجيني موجة هيبه باري هورم ودي سلف kambe ko be anduno al ilmu ko ma hufida gandal ko hunjangal enen hande ko anduden al ilmu ko ma quri'a fil kutub ko konko janga accaka defte ndare moƴƴa gile sahabaɓe ne laano alayhi salatu wassalam wana abu zaid ibn akhtab radiyallahu anhu wari hadith maɓɓe mo imam muslim filli ko sahihu maɓɓe ɓe maki wonde salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-fajra wa sa'ida al-minbara فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا بماكي كان أبو زيد ابن أخطب نلانو عليه الصلاة والسلام بجلني من صباح نيندغوري بابي تيبيك بغايني من جلنو دي صباح بجاوي كهوري غانغون الكهوري منبا بواجي من هافنا هي غوتو يا من ماكي بابي واجي كمن هافنا هيوي يسو دum be tippi noddina men juuli بغايني كدي بجاوي كهوري منبا بواجي من ها علان سرا هيوي يسو دum be tippi noddina men juuli be jawiti ka hore minbar be waaji men kambe nelano alayhi salatu wassalamu hanange muti kambe nelano alayhi salatu wassalamu be humpiti men piiji latinodi e piiji aro yaydi menen men andi dum men manditi konko be makani men don fugila ka fajiri don haka futurudo kambe salaf ko ni be jogo e hino abu hurairah radhiyallahu anhu hadith mabbe wondo ka sahihain kambe abu hurairah be maki inna an-nasa yaquluna إن أبا هريرة أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم تلا قول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ثم قال إن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في الأموال وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبعه بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون كم أبو هريرة بماكي يمبي أبو هريرة دوئني سبهن أبو هريرة كفيلي كم بإني ككتب الستة صحيحين جدين سنن جدين ناي كرمو كوب ماكي كو حديثا جي غلوجي جوي eteme etati e chapan de jeddi e nay 5374 hadith beni si tawi ko kutubu tisa ko hadisaje guluji jeenay e cappanɗe jeego terlen e temedde jeego e cappanɗe jeetati hadisaje guluji jeenay 9000 e ko fawi tawino abu hurayra be maki wana imam al-bukhari fillorino ko be wuridi e nelano alayhi salatu wassalam ko be wondiri e mabbe ko yew bi maana duubi tati pet wadino ko hitande khaybara woni ko be silmi kono al-Hafidh ibn Hajar be maki ka Fathul Bari ko buri sellude kon ko duubi nay be maki Abu Hurayra ko makiri duubi tati be ittu yeru ko be tay kombe jodo da e nelaado alayhi salatu wassalam ala kulli halin be maki kambe Abu Hurayra radhiyallahu anhu wonde jama'o wi mi duddini be maki wallahi sinano dedo ayeje de janguden do nanen be makatano hadith ibdo e nelaado alayhi salatu wassalam be maki kono yimbe be tata ko al muhajirun be ngari no tidini e fiyakuji mabbe kama kitiji
al-ansar no tiɗini no e fiyakuji maɓɓe ka jawle maɓɓe ɓe maki Abu Hurayra kañum woni takkonelaɗo alayhi salatu wassalam no heɗoɓe no nana ko ɓe yaala nande ɓe manditi ko ɓe yaala manditaki eɗen haray ko en andu wonde gandal ngal ka salaf ko gandal hunjangal o wodi asaruji hewɗi jantaɗi fe muɗum ono madama waktu meɗen on ko nanguɗo en ɗo ara inchallahu jalla wa ala karmokoɓe meɗen ɓen no takko ɗo ɓe jantanto en bi idnillahi jalla wa ala ko yowodiri e fiyakuji ɗi tawata ko ɗi accuɗen ɗin inchallah walla ko ɗuuɗi e majji ara fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdah وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برأ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. إخواني الأعزاء، صراحة أنا فخور بكم أن أرى هذه الوجوه النيرة القيمة التي نتوسم فيه خير. هم ما اجتمعوا لشيء إلا أنهم اجتمعوا ليستمعوا إلى آية أو حديث أو شيء مما يرشدهم في دينه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذه الأمور التي تجري في ديننا ودنيانا، وأن يجعل لوالدينا له نفع ولذريتنا منها نفع. في الحقيقة يعني الأخ جزاه الله خيرا أجاد وأفاد واختصر وما ترك شيئا، فليس لي كثير مما أقوله، فقط قد يكون عبارة عن تعليقات بسيطة وقد لا أوفي كما أفاد، لكن أريد أن أتكلم أن أشير إلى 4 نقاط أساسية في طلب العلم. النقطة الأولى في إرشادنا نرجع أولا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو من بين الرسل اختار رسولا وكان هو الذي يعلمه مباشرة، ألا وهو موسى. فكان الله هو الذي يؤتيه رسالة مباشرة. فالله سبحانه وتعالى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ ماذا حصل؟ سبحان الله، الله اختار موسى أن يعلمه وأتاه بعض تعليمات دقيقة جدا جدا في العلم. من هذه التعليمات يقول الله تعالى عن موسى: أن اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذه مكانة للعلم يا إخوان. لما كان في مكان العلم يريد يتعلم، الله أمره أن يكون في هيئة طيبة وفي استعداد تام لتلقي العلم. نحن أمرنا في المساجد ألا نخلع النعال، أمرنا ألا نخلع النعال، لكن في مكان العلم لها قداسة أخرى. فالله يأمر موسى هنا أن يخلع نعليه نظرا لمكانة مكان التعليم. هذه النقطة الأولى، لا أريد أفصل كثيرا نظرا للوقت. والثاني يقول الله تعالى لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يا طالب العلم الشرعي،
حينما ترى نفسك أن الله اختارك من بين الشباب في غينيا، في دولتك، في مدينتك، في قريتك، من أسرتك، والله اختارك لهذا العلم، فاعلم أنه شرف عظيم. والله يقول لموسى: وأنا اخترتك. بعد اختيار الله ماذا عليك؟ استمع أكثر مما تقول. فالطالب العلم استماعه هو الأكثر مما يقوله. ثم يقول الله تعالى ماذا يقول؟ إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا هو العلم الذي أوتي موسى، وما بعده تفصيل له. فهذه الأمور، هذا العلم، إذا كان الله اختار موسى ولم يؤتيه شيء إلا هذا، فهذا الذي يقال لي ولك والإخواننا الذين يطلبون العلم: ماذا تعمل؟ فيقال: أنا على طلب علم الشرعي. فيقولون: ماذا تفعل بعد ذلك؟ احتقارا يا أخي. والله سبحانه وتعالى اختار هذا العلم لك، وهذا عليك أن تفتخر به. فهذه بضاعة ذهبت بها إلى السوق، إن أتيتها قيمتها تقبلها الناس منك، وإن لم تؤتها قيمتها فأنت مسؤول والناس يتركونه معك. والله سبحانه وتعالى يقول لموسى: الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا يقول لك إذا تعلمت شيئا عليك أنت تسأل عنه. وقد جمعه الأخ جزاه الله خيرا كل هذه تعليمات في ما يقوله، فيما قاله. فطالب العلم يتحصل ويعمل، فإذا فعلت هذا فأنت طالب علم. ويقول: انتبه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن به. هذا مهم جدا يا إخوان. أنتم على شيء شريف، واحد الذي لا يعرف قيمته يأتيك يقول هذا شيء رديء فتحتقره، فأنت ظالم لنفسك يا أخي. فهذا علم عظيم كبير، فعليك أن تعتني به. لا أطيل كثيرا، الآن 7 دقائق. نأتي إلى نفس موسى الله علمه وآتاه من العلم ما فيه كفاية، ولكن موسى الله يخبر عن رجل آخر. نفس موسى الذي علمه الله يقول أن هناك رجل آخر آتيناه من لدنا علما في سورة كهف. ماذا لما عرف موسى أن عنده علم ما ليس عنده: هل أتبعك على أن تعلمني مما رشدها يا أخي. فالطالب العلم الصحيح كلما وجد بغيته عند آخر يسخر نفسه له حتى يتحصل. انظر إلى موسى، الله الذي علمه، ومع ذلك وجد علما آخر عند غيره فطلب منه أن يتبعه ويستسخر نفسه ويحتقر نفسه حتى يتحصل هذا العلم منه. فهذا هو طلب العلم يا إخوان. نتيجة هناك النصائح لطالب العلم. هذا العالم الذي يريد يعلم موسى أتاه بعض الإرشادات نتبعها يا إخوان في العلم. يقول: إنك لن تستطيع معي صبرا. فطالب العلم الذي لا يصبر لا يتحصل العلم.
قال موسى أتاه وعد، يعني بكل عجالة موسى أتاه الوعد واتفقوا. يقول فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى طالب العلم لا يستعجل يا إخوان. طالب العلم لا يستعجل. إذا استعجلت ماذا تكون العاقبة؟ انتظر، سترى مع موسى الآن. ركب سفينة، ماذا حصل؟ خرق. أخرقت لتغرق أهلها؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لا تؤاخذني لما نسيت. لا بأس نمشي. وجد غلاما فقتله. أقتلت نفسا؟ يعني موسى أنكر عليه ما هو أخف. السفينة أخف، لكن النفس لا أصبر على حد. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. يا موسى أنا ما أقول لك إنك لن تستطيع، لم تصبر. إن سألتك عن شيء فلا تصاحبني قد بلغت مني من لدني عذرا. إذن موسى قطع على نفسه. نتيجة مكان قرية استطعم أهله، طلبوا استضافة فرفضوا. وجد جدارا يريد ينقض فأقامه. نمشي يا موسى، بعد البناء نمشي. يا مسكين، لم يطعمونا ولم تبني لهم ثم نمشي. ماذا قال موسى؟ لو شئت أجرا. يا موسى هذا فراق بيني وبينك. يا إخوان، طالب العلم يستعجل. الجواب الآن يأتي بكل عجالة. الجواب 20 دقيقة بقي 9 دقائق. جواب سريع يأتي. هذه السفينة وراء ملك يخرق يفسد السفينة كله سيفسد على، يعني يكون يضيع على الناس. لذلك أفسدت عليه شيء حتى لا يضيع عليه. أنا كنت على حق ولا لا؟ موسى يستعجل. أما هذا الغلام الأبوان صالحان، لكن الغلام إذا كبر ستكون عاقبة. هو الشقي ووالداه يشقيان معه. ألا نقطع عليه حتى والدان لا يشقيان معه؟ طيب، هذا من علم الله. والثالث غلام هذا غلامان كان أبوهما صالحا. فأردت يعني نتيجة يا إخوان، لا بكل عجالة. موسى لما أخبره عرف بأن الطالب لا يستعجل. فيا إخوان لا تستعجلوا بالعلم، فما حصلتم عليه قليل وقليل وقليل. هذه نقطة أولى. والنقطة الثانية يا إخوان، العلم ينال بالاجتهاد بالجد. الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى. هذا وعد من الله والله لا يخلف وعده. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا يريد يحصل للعلم بالاجتهاد والمثابرة والطلب، حتى أشفق الله عليه وقال لا تحرك به لسانك. لا تستعجل يا محمد، هذا أنا وعدتك. فالطالب العلم لابد أن يكون حريصا على علمه حتى يتحصل. ابن عباس رحمه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالعلم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك كان ينام على عتبة الدباب أستاذه. يستيقظ صباحا عند الفجر
فيجد الطالب قد جاء مبكرا ينتظر أستاذه. هذا هو طلب العلم يا إخوان. هذه من ناحية. والعلم لا تستعجل نشره، فالقليل الذي وجدته العلم يحتاج إلى النضج. من جمع من العلوم الصحيحة ولم ينضج سيبعثره. ولا تكتفي ما تعلمته بنفسك. يقولون في القاعدة: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وكذلك العكس، من كان شيخه كان خطأه أكثر من ثوابه. لا بد تجمع بين هذا وهذا. العلم يحتاج إلى النضج. فابن عباس جمع من العلوم أمثل بكل عجالة. جاءه رجل فقال لابن عباس: ألقات التوبة؟ فقال، نظر إليه فقال: من قتل، يعني يقول قرأ هذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم جاء هذه الوعد متسلسل: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا؟ خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. كل هذه من قتل نفسه لا توبة له، خوفه. ثم جاء الآخر: القاتل التوبة؟ قال: لا بأس. نعم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا من نضج العلم يا إخوان، ليس هناك اختلاف. ابن عباس نظر إلى هذا الشاب غاضب من أخيه ويريد يزمجر إذا لم يؤتيه هذه القرعة سيقتل. فقال له: إذا فعلت فلا توبة لك. والذي أخطأ وقتل قال له: لا تقنط من رحمة الله. هذا من نضج العلم. فلذلك يا إخوان لا تستعجل بالعلم، فما وجدته قليل. وخاصة الشباب، إذا وجدت من العلم استفد من الخبراء. إذا لم تستفد من الخبراء قد يكون عندك الدليل الصحيح لا غبار عليه، لكن طريقة استعماله يكون خطأ. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ماذا؟ فلا تطعهما. ثم لم يتوقف هناك: وصاحبهما في الدنيا معروفة. يا إخوان، لو قال فلا تطعهما لكان لنا أن تتكلم بكلام يعني ما شئت ردا لوالديك لأنه ما أمرك بغير ذلك. لكن يا إخوان صاحبهما في الدنيا معروفة. هذا تجمع بين هذا وهذا. هذا من نضج العلم. وأخيرا الوقت ضيق، لن نستطيع أن نفسر كل شيء. هناك بيت أن أحث على طلاب العلم أن يحفظوه، قصيدة أبي إسحاق الإلبيري. احفظوه، هذا يدلك على كل ما فيه حث للعلم. أبا بكر دعوتك لو عجبت إلى ما فيه نفعك، لو أقلت إلى علم تكون به إماما إذا أمرت وإذا نهيت. هذه الأبيات أرجو أن تحفظوه. يعني إذا مشايخ يدلونكم عليه احفظوه، هذا فيه خير كثير. وفيه كتاب أيضا تعليم المتعلم طريقة التعلم. هذا عند مشايخنا، اقرأوها وتستفيدون فيها كثيرا. وهذا يدلكم كثيرا على منافع ومنابع وكيف تتحصل العلم. فهذا فيه أبواب كثيرة. ولذلك يا إخوان ما زلت أقول لكم: لا انتبه للعلم. الله سبحانه وتعالى وعد أنه لن يؤتيك من العلم إلا قليل. مهما بلغت فقل بأن القليل عندك. انتبه.
كلما قلت بأنك عرفت كل شيء استرجع نفسك أنك لم تعرف شيئا بعد. ويوما تقول هذه مسألة أخاف عندي مشاكل كثيرة فيه، فأنت فيه على طريق الصحيح. أقول الطلاب الذين وصلوا إلى درجة الدكتوراه يعرفون بأنهم يحتاجون للعلم، أما الذين تخرجوا في ماجستير أو ما دون ذلك أو هم يعرفون قد يتوقعون بأنهم وجدوا العلم. فكلما خفت من العلم فأنت في طريق الصحيح، وكلما تعجبت بنفسك أنك وجدت شيئا فعليك أن تسترجع نفسك واعلم بأنك ما علمت شيئا بعد وأنت في بداية، بل ما بدأت بعد، فعليك بالحفظ. فالعلم هو الحفظ يا إخوان، أكرر العلم هو الحفظ. والدقيقة 20. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيوخ بما تفضلوا به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في علمهم وأن يجعل لهم هذا في ميزان حسناتهم يوم القيامة. لا والكسل كلا والبي والإبانتل